nakuwa na shangaa sana na hali zetu sisi wa Kristo, namna tunakuwa, wala niseme unajua tunakuwa na hali zenye zinakuwa kama za mshangao tu. Nasema hivyo sababu gani? Mimi sijui kama tungelikuwa kama dunia, injili ingelifika sehemu gani. Tungelikuwa kama watu wenye hawa dunia wanakutanana, siku wanakutanana ndo wanafurahi tu, siku zingine ni kawaida. Najiuliza tungelikuwa kama hivyo, tungelikuwa namna gani? Ni mshangao sana, kwa sababu unakuta siku za leo hata neno la Mungu kusema mtu akuwe na ile muda ya kusikiliza inakuwa ni vigumu. Uchukua hata hii video na rekodi, kusema uchukue muda wa dakika 20 peke yake kwa saa, kwa masiku zote unazo dakika 20, imekuwa ni vigumu sana kusema ya kwamba unaweza ukakae usikilize neno la Mungu. Ukamate hata dakika moja mwa zile dakika unazo, uweze kucomment, ujenge mwingine, uweze kulike video ili mwingine naye aweze kuona video, wala uandike comment ambayo itajenga mwingine. Sasa mimi najiuliza kuna nini? Nilisema hapa kwamba lengo la hii program yetu ni kusema kwamba tujengane, tuimizane, tutembeze injili. Unajua kwamba watu wengi wanakaa leo pasipo neno la Mungu. Watu wengi, neno la Mungu liko fasi yote, mitandao inajaa, wachungaji wanahubiri, neno la Mungu liko fasi yote, lakini utachunguza ya kwamba watu wengi hawapendi sana kusikiliza neno la Mungu, sababu wanajizuia sana na kutafuta kufuata vitu vya ulimwengu. Utasikia mtu anasema mimi sijui mnaita mega ya kusema mimi nitatumia ili ni comment. Sina mega ya kusema nitatumia ili niweze kusema ni like video. Lakini ana muda, ana mega za kusema anaweza kujadili mambo yasiyofaa, ana muda wa kwenda kwenye TikTok kufanya vitu visiyofaa, lakini ili ashare video mwingine aipate inakuwa ni vigumu. Yaani dunia inakuwa sana na mvuto. Watu wanafurahia sana dunia. Utakuta mtu anapendelea sana vitu vyenye havina umuhimu. Mtu anavala utupu, watu wanalaike, lakini video ya Mungu, neno la Mungu inakushinda hata kutumia watu 5. Una watu wanajaana kwenye simu yako, lakini hawezi kutumia hata mtu video hii. Mimi nasema hivi sio kwa sababu natafuta kitu fulani, lakini napenda neno la Mungu liendelee. Tuendelee, tuwe na shauku ya kusikiliza neno la Mungu, tuache mambo ya ujinga, tusimame katika neno la Mungu. Ndugu yangu, Bwana akubariki sana. Wao ambao unanifuata ni Apostle Yoshua Bashizi. Niko hapa tena leo ili tuweze kujadili kuhusu neno la Mungu. Natumaini ya kwamba ulipitisha Pasaka vizuri, na kumbuka Pasaka sio kusema kwamba ni sherehe ya kusherekea siku moja tu watu wamepanga. Hapana, Pasaka tunakumbuka Pasaka wakati wote, mateso ya Yesu tunakumbuka muda wote, sio ile muda wamepangilia tu. Kwa hiyo natumaini ya kwamba ulipata muda wa kuweza kusherekea vizuri, na ikumbusho usiwe na sherekea siku moja tu. Sherekea Pasaka ya Mungu siku zote, sherekea. Kumbuka Yesu alisema ya kwamba na mkaendelee kufanya hivi kama ilivyo desturi kwa kunikumbuka. Alisema hivyo tuendelee, sio ile wakati moja tu ndo tunachangia mkate tunasema tunakumbuka kufa kwa Mungu, kufa kwa Yesu, kusulubishwa kwa ajili ya makosa yetu. Hapana, tunasherekea wakati wote. Mungu akubariki sana mpendwa, popote ulipo unayenifuata. Imekuwa furaha sana kwa muda wote tunaendelea kuchangia. Asante sana kwa sababu unachukua muda wako. Acha Bwana aendelee kukubariki sana. Tena leo ninakuja ili tuweze kujadili neno la Mungu. Hili neno niseme kwanza hapo kwamba ni neno ambalo nadhani hatuwezi kulimaliza. Ni somo kubwa sana na somo tena ndefu, na kwa kweli inaweza ikachukue muda mwingi sana kusema tulimalize. Sasa ndio maana nimekata tu vidogo ili tuweze kuchangia na tuweze kujadili, tuimizwe. Na tumaini ya kwamba wewe utaimizwa. Unajua, wakati tuko katika hii kazi ya Mungu, watu hawatuambie kwamba
Ukristo kwamba ni kwa kweli ni msalaba, kama vile Yesu alisema kwamba yeyote atakayemfuata aamue na achukue msalaba wake. Hii kazi ya Ukristo, hii imani, hii kufuata Kristo sio jambo rahisi sana. Inabidi mtu mwenye msimamo, inabidi mtu kujitoa, inabidi mtu kusimama katika lengo. Hiyo ndo Ukristo. Na leo tutaenda kuzungumzia kuhusu kuishi juu ya tabu zetu, kuishi juu ya tabu zetu. Unaweza ukajiuliza, mbona hilo somo linatafuta kufanana na masomo mengine unafundisha? Utaweza ukajiuliza hivyo, lakini ni kawaida, lakini ni utofauti. Unifuate vizuri, sikiliza. Wakati nitashuka chini hapo, utakuwa na muda wa kuelewa kwamba hili somo ni tofauti sana. Na inasema kwamba kuishi juu ya tabu zetu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa hii somo tutakuwa na vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza, cha pili na cha tatu. Shida, matatizo na mambo yaliyomo duniani ni mengi sana, na watumishi wa Mungu wengi ambao wamepitia hii yote ambayo naendelea kuongea hapa, wale waliokuja mbele zetu wameyapitia. Sasa leo tutaenda kuangalia mtu maarufu sana katika Biblia, ndo amefanya sana injili, nadhani katika hili Agano Jipya. Wale wa mitume wote ambao walikuja, ni Paulo ndo ametangaza injili sana na amejitoa sana kwa kazi ya Mungu. Lakini usizani kwamba ilikuwa rahisi. Paulo alipitia vingi sana, na katika yale yote ambayo tutaenda kuzungumzia leo, tutaangalia kwa sababu hili limetoka katika yale yote ambayo alipitia. Hili somo limelitosha hapo kwa sababu nilijengwa nalo, nililiombea, nikasikia kwamba ni somo ambalo linaweza kutuhimiza sisi sote kama Wakristo katika safari hii. Kufuata Yesu Kristo sio jambo la kusema kwamba tunapoteza muda. Hapana, kuna faida ndani. Mateso yako ndani katika imani na hii mwendo wetu wa Kikristo, lakini faida iliyopo kule mbele ndo faida kubwa kuzidia mateso ya leo. Sasa leo, kama hivyo nimesema kwamba kichwa cha neno tutaongea kuhusu kuishi juu ya shida zetu, kuishi juu ya tabu zetu. Ndo inaimanisha nini? Chukua kitabu chako usome katika kitabu cha Wafilipi sura yake ya 4 na mstari wake wa 11. Tutasoma tu kwanza hiyo mstari moja, lakini kiukweli kwamba ukiendelea kuanzia kwenye sura yake ya 4 11 mpaka 13, ndo hapo kuna maneno mengi tumetosha katika hii ambayo tunaenda kuongelea. Hii sura yake ya 11 inasema hivi: si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Unasikiliza vizuri? Wafilipi sura yake ya 11, sura ya 4 na mstari wa 11. Paulo anasema hivi, anaambia watu. Hao watu walikuwa wanamuhimiza katika, unajua alikuwa mwinjilisti, anafanya kazi ya Mungu, mara watu wanamtumia msaada, mara watu wanaanza kumuandikia mabarua. Na hapa alisema neno hili kwa sababu kule mbele ukisoma tena katika sura yake ya kwanza utaona kwamba anawashukuru watu kwa kujitoa, kwa kumsaidia. Lakini hapa anasema hivi, si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi. Hapa ni kusema tena, nimejifunza. Kwenye Kiswahili kingine nasema kuwa na furaha, unaweza ukasema hivyo. Amesema kwamba si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Maana yake nini? Mtu anaposema kwamba nimejifunza kuwa radhi, kuwa na furaha na hali yote, maana yake ni nini? Kipengele cha kwanza, maana yake tuelewe umoja wetu na Yesu. Hii siyo umoja ambayo inasemekana katika Zaburi 33. Hii umoja, oneness manake kuelewa sisi ni wanani, kuelewa hii ushirika wetu na Yesu maana yake ni nini. Ile oneness inaimanisha nini? Kwa sababu mtu ikiwa hauelewe wewe uko nani ndani ya Yesu, katika shida wala tatizo fulani litakalotokea, wewe utakuwa ndo mtu wa kwanza
kuanza kuhukumu, kuanza kuleta maneno yasiyokuwa na msimamo. Inakuwa kama wewe ulifanya mkataba na Mungu ya kwamba mimi naamini kwa sababu utanifanyizia hiki, mimi naamini kwa sababu utanifanyizia hivi. Watu tunaanza kulaumu kwa sababu ya matatizo, tunaanza kulaumu kwa sababu ya mashida. Lakini kumbuka Paulo, yeye akashimama akasema ya kwamba nimejifunza, amesema kwamba nimejifunza kuwa na furaha wakati nina vitu, wakati sina. Nimejifunza kuwa na hali ya kushukuru Mungu wakati nina vitu, wakati sina. Nimejifunza kumpenda Mungu wakati mimi nina njaa, wala wakati nina shiba. Nimejifunza kufuata Yesu hata ailishi nini, wakati mimi nina vyote, vyakula vya kimwili, wala sina, ninaendelea. Nimejifunza kukaza mwendo, hailishi nini, kwa sababu mimi ninafurahia ile oneness, umoja, ushirika wangu na Yesu. Wakati nina kitu ninafurahi, wakati sina kitu ninafurahi. Paulo ametuonesha hapa ya kwamba sisi tusiwe Wakristo wenye kuwa na ile hali ya kupendelea tu kwamba mimi nitashukuru Mungu tu wakati mimi mwili uko sawa, wakati mimi sina magonjwa, wakati mimi sina matatizo. Usiwe Mkristo aina ile. Uwe Mkristo ambaye unamshukuru Mungu, hailishi mashida yako je, hailishi mambo yako je, wewe unashimama tu na kumsifu Mungu kwa sababu anastahili. Sio Mkristo leo hapa, kesho pale. Wakati vitu vinaendelea vizuri ndio unashimama unasema kwamba mimi nitashukuru Mungu kwa sababu nyumba sina deni, watoto ada wamelipa, sina, mwili wangu uko sawa, hakuna. Hapana, imani yetu tunaabudu, tunasifu juu ya matatizo yaliyopo. Hatuna mkataba na Mungu kwamba wakati shida zitakuwa tunaacha hapo, wakati vitu haviende sawa tunaacha hapo. Sisi hatuko kama haya madini mengine, hawa watu wengine. Hapana, tunaamini na imani yetu ni imani ambayo inalenga vitu vya maana, vitu vya thamani, maisha matakatifu na sio vitu vya kimwili. Umoja wetu na Yesu unazidi mambo yote ambayo wewe unaweza kuwaza. Kipengele cha kwanza hicho. Kipengele cha pili hapa inasema tupime, tuwe na mizani, tupime matatizo, tupime imani yetu na shida zetu, tulinganishe imani zetu na matatizo yetu. Ukisoma hapo Wafilipi sura yake ya 3 hapo sasa, Wafilipi sura yake ya 3 mstari wa 7 mpaka 10. Sikiliza vizuri, sikiliza. Hiyo hapo kwangu narudia kila mara nakuwa nasoma hii sura. Narudia kila mara naisoma, na nikishaisoma huwa nachukua muda na tafakari. Ilikuwa ni nini ilimshawishi Paulo afike kwa muda wa kusema hii mambo alisema hapa? Ukisoma vizuri, sitayasoma yote lakini uende utasoma Wafilipi 3:7 mpaka 10. Hapo inasema hivi, anasema mimi kwa sababu ya Yesu nimeamua mambo yote ambayo nilihesabu kuwa ya thamani, mambo nilihesabu kuwa ya maana, leo naiona mafi, naiona uchafu, naiona ni garbage, uchafu, kwa sababu ya kumfuata Yesu, kwa sababu ya upendo wa Yesu, kwa sababu ya imani yangu ndani ya Yesu, kwa sababu ya kujitoa kwa Yesu ndani ya maisha yangu. Nimeamua, nimeona kwamba mambo yote nimehesabu kwamba ni uchafu, sitapinganisha. Anasema kwa sababu ya Yesu nimeamua hivi, kwa sababu ya Yesu nimeamua hivi. Kama hiyo Biblia ni ya kwako. Unajua jambo la kushangaza, Wakristo wengi siku hizi hawana Biblia. Watu wamoja hawana Biblia, na Biblia zimekuwa nyingi hata kwenye simu. Angalia katika Biblia yako, na kama hiyo ni Biblia yako, anza kutia mustari, sulinye, yani upitie mustari pale kwenye hiyo Wafilipi 3 sura yake ya 7 na mstari wa 10. Pitisha mustari, uanze unaandika kila kwa nasema mimi kwa sababu ya Yesu nimeamua kuacha hivi. Mimi kwa sababu ya Yesu nimehesabu mambo yote kuwa uchafu kwa sababu ya upendo wa Yesu. Mimi kwa sababu kuna watu leo hii hawana ile muda
ya kufikiria, kupima kile maana na thamani ya kumfuata Yesu. Wao kumfuata Yesu ni mambo kawaida, wanaamua siku watamfuata Yesu, na mara wengine wanafanya dhambi za maamuzi, dhambi za utashi. Maamuzi yao wanasema, mimi nitaenda kuamini, nimeamini, najua Yesu atanisamehe, na anafanya maamuzi kwenda kufanya dhambi, na anasema Mungu ni wa rehema, Mungu atanisamehe. Ni kweli Mungu ni wa rehema, lakini dhambi ya makusudi ni dhambi ambayo itakuletea shida na pengine itakuua. Kuna dhambi zingine unaweza ukatende labuda kwa kusipojua, lakini zile dhambi za maamuzi ujue itakula kwako, hailishi itakuwa wakati gani. Paulo akasema tuendelee tunatenda dhambi kwa sababu tuna imani? Lashi, sio sawa, haiwezekani. Kwa sababu imani iko, hatuwezi kusema kwamba tutaendelea neema, kwa sababu alisema neema. Tuendelee tunatenda dhambi kwa sababu neema iko kwa wingi? Lashi, alikataa. Lakini wengi wanaendelea kufanya dhambi bila kupima thamani. Paulo akasema sababu ya Kristo. Siwezi kulinganisha Kristo na mambo mengine. Siwezi kulinganisha Kristo na vitu vya dunia. Siwezi kulinganisha Kristo na vitu ambavyo vitapita. Siwezi kulinganisha Kristo na mambo ambayo haina thamani. Mimi naamua kumfuata Yesu kwa sababu naamini kwamba yote ambayo mimi naweza sina, kama nitakuwa na Yesu nina vyote. Naweza kuwa sina mali leo, lakini sababu nina Yesu nina vyote. Naweza kuwa sina mke wala watoto, lakini najua nina Yesu, muda itafika atanipa. Naweza nikakuwe mimi wananicheka leo, najua ya kwamba kesho nitapata. Naweza nikakuwe sina nafasi ya kulala leo, mimi ninapumua bado, nina pumzi, najua bado rehema ya Mungu iko, najua bado Mungu atanisaidia na kesho nitapata. Mimi okovu yangu haikukua kwa sababu niliokoka sababu ya vitu, niliokoka sababu ya neema ya Mungu kwa ile zawadi nilipokea. Sitarudia nyuma, nitaendelea kumfuata Yesu hata ilishi nini. Naweza nikakose mambo yote, lakini nijue kwamba nina yote kwa sababu nina Yesu. Nina yote kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi. Mimi nina yote kwa sababu Yesu ni yote ndani ya yote. Na mimi nikiwa na Yesu, nitatafuta nini nitakosa? Yeye ndo ananitoshelea. Yeye ndo alinipa uzima. Yeye ndo ananijali. Yeye ndo ananigombania. Yeye ndo ananiponya. Yeye ndo yuko pamoja na mimi. Na ndio maana nasema ya kwamba hailishi ni nini, mimi nitaenda sababu ya Yesu. Paulo akasema nimehesabu mambo yote kuwa hasara, mambo yote uchafu kwa sababu ya Yesu. Ndugu yangu, kama wewe ulikuwa mtu mpenda anasa, ulizani kwamba michepuko ndio itaachana. Kama wewe umeokoka, ulizani kwamba kuenda hivi na utarudi hivi tena, utazani kwamba itakuwa hapana, sio sawa tena. Wewe umekuwa kiumbe kipya, umekuwa mtu ambaye hawezi kulinganishwa tena na watu wengine. Shimama na umfuate Yesu, shimama na uache njia za kale, shimama na umtazame Yesu. Pima faida ya imani na mateso zako. Yale mateso isikusukume tena kufuata mambo ya dunia, useme kwa sababu ya Yesu. Haya mateso zamani za kale, wakati mimi nilikuwa bado sijaokoka, yangelinituma niende kutafuta hivi kwa sababu nilikuwa bado vile. Mwili ulikuwa unanisukuma, tamaa ilikuwa inanisukuma, nilikuwa mtu ambaye nilikuwa najisikia lakini sababu ya Yesu naamini ya kwamba siwezi tena, sababu ya utamu wa Yesu, sababu ya upendo wa Yesu, sababu ya mateso ya Yesu, sababu Mungu alinipenda, sababu ya ile upendo wa ajabu wa Yesu, sitarudi tena huko. Bwana akubariki sana. Ya tatu inasema hivi, tuweze kuelewa lengo la imani ndani ya maisha yetu. Lengo la imani ndani ya maisha yetu. Kama nilivyosema hapo awali pale mbele, Yesu Paulo, ukirudia ukisoma ile somo yote na uanze kutafakari yale mambo yote, utaona kwamba Paulo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na ujasiri sana. Ni mtu ambaye
aliamua kusema kama alifika kufanya maamuzi haya yote ya kusema ya kwamba mimi nimeona mambo yote kwamba haina maana kama mimi sina Yesu. Alikuwa na lengo. Ukisoma katika Wafilipi sura yake ya kwanza na mstari wa 21, anasemaje? Anasema ya kwamba mimi kuishi kwangu ni Kristo. Mimi kuishi kwangu ni Kristo. Kuishi ni faida sababu nina Kristo. Wakati mtu anafikia kiwango kama na kile, imani ya mtu imefikia hapo. Kumbuka wakati Paulo alikuwa anaandika haya maneno, wakati unasoma Biblia, sikiza vizuri. Wakati unasoma Biblia, soma mstari na urudie ili uweze kuelewa vizuri. Anasema hivi, kuishi kwangu ni Kristo. Mimi hata nikifa leo, mimi najua nitamwona Kristo. Wakati mtu anaanza kusema yale maneno, unadhani yuko sawa, unadhani kila kitu kiko sawa, hana shida wala kitu fulani. Manake kuna tishio fulani. Mtu anasema mimi kuishi kwangu ni, manake kuna kitu nyuma yako. Ni nini na kushambulia? Unadhani utakufa wala kuna nini? Mimi kuishi kwangu ni Kristo. Alifanya maamuzi akasema ya kwamba pamoja mimi, kwa sababu imani yangu nimeitia ndani ya Kristo, nimejua ya kwamba imani yangu inalindwa, na huu mwili navaa ni mwili ambao utapita, utaoza. Ni mwili ambao hauna thamani bila pumzi ya Mungu ndani yangu, na nimejua ya kwamba ile pumzi yangu Mungu alinipa sikuyatumia kwa kutusi watu, sikutumia pumzi yangu kwa kufanya uchonganishi, sikutumia pumzi yangu kwa kufanya mambo ya hila, sikutumia pumzi yangu ambayo Mungu alinipa kwa kuendelea kufanya vitu visivyompendeza. Nilitumia pumzi yangu kuhubiri neno la Mungu, nilitumia pumzi yangu kutangaza upendo wa Mungu, nilitumia pumzi Mungu alinipa ili niende kutulisha neno na mambo ya Mungu kwa kila mataifa. Nilitumia pumzi yangu kwa kusema kila watu waweze kumjua Yesu. Haikukuwa kwa sababu ya matukani, haikukuwa sababu ya kuleta uzushi, kuchonganisha. Nilitumia pumzi yangu ni kwa kuandika neno la Mungu, kwa kuhakikisha kila mtu anasikiliza neno la Mungu. Hata kama najisikia mwili hauko sawa, mimi niliamua kwenda kuhubiria, kufundisha ili watu wamjue Kristo. Maana yake pumzi yangu ina maana. Ndo anafikia wakati anasema basi mimi nitapoteza nini? Ikiwa kama mimi nimeamua kumfuata Yesu na nimefanya mkazi yangu, nimepiga mwendo mzuri, nimefanya vita vizuri, kumfuata Yesu kwangu ni faida. Nikufe, nitaenda kulaki Yesu, nitaishi na Yesu. Nibaki, ni faida. Nitaendelea kuhubiria neno la Mungu na watu watakuja kwa Yesu. Kwa hiyo mimi sina shida. Mimi najua hata nikifa nitaishi sababu nina Yesu. Hata nikifa maisha yangu yanalindwa. Hata nikifa mimi nitakaa mbinguni. Hata nikifa Yesu atakuwa na mimi. Hata nikifa mimi sina wasiwasi. Mimi nitaendelea kuhubiria neno la Mungu kwa sababu mimi ni mwanajeshi wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi nimeitwa na Bwana. Mimi nimeitwa kuwa mhubiri wa Mungu. Nimeitwa kufanya kazi ya Mungu ili watu wote wamfuate Yesu. Mambo ya dunia haikumsumbua tena. Mambo ya dunia haikuwa na maana tena kwake. Aliamua kumfuata Yesu na hakukuwa tena na tishio. Ndugu yangu, muda wa dunia hapa ni chache, na usipowekeza maisha yako ndani ya Yesu unapoteza muda bure. Usizani kwamba wewe miaka yote ni ya kwako. Chukua muda umpe Yesu maisha yako. Chukua muda umkabidhi Bwana maisha yako. Sema ya kwamba Mungu, nakushukuru kwa neema yako. Sema ya kwamba Mungu, ninakuamini, naamini kwamba ulitoa mwana wako kwa ajili yangu ili mimi niweze kupata uhai, ili nisiweze kuhukumiwa, ili mimi nisiweze kukataliwa, ili nipate uzima wa milele. Samehe dhambi zangu, niandike katika kitabu cha walio na uzima, na Mungu atakusamehe. Hailishi makosa, dhambi ulishawahi kufanya,
zile unaweza ukasema mimi sijue kama naweza nikashimame tena mbele za Mungu, mimi nilikuwa kahaba, mimi nilikuwa hivi, mimi nilikuwa hivi. Mungu yale haimuhusu. Kitu kimoja tu ni Mungu anachukia kukufuru, na kukufuru ya kweli ni hii ambao unasikiliza neno la Mungu unakuwa kama bata. Wakati wote unasikiliza neno la Mungu unakuwa kama bata. Maanake bata unajua unamwangia maji yanatiririka. Hiyo ndio kukufuru ya kweli, kwa sababu wewe uko unakatala neno la Mungu, unakatala neno la uzima, maanake pale unakufuru. Lakini nikuombe ndugu yangu, ushimame kumfuata Yesu. Na Baba, tunasema asante, tunakushukuru, wewe ni mweza yote. Asante Bwana kwa jioni ya leo. Nabariki jina lako. Wote ambao wamesikiliza neno hili Bwana, naombea watembelee. Acha neno hili litujenge, litufunze mwenendo wetu ndani yako. Tusikate tamaa, bali tuendelee kufanya kazi yako, tuendelee kukuamini. Hailishi iweje, acha tuishi juu ya matatizo yetu, kwa sababu wewe ni msingi wetu, na tunaamini Yesu kwamba utawezesha kila mmoja wetu kupitia jina lako Yesu Kristo.